ungiceretura riria Majengo tauni ya Embu na makiria wa visiri cia iganda ni ucemania na Nyaga Kombo ekiririte kio wira wake wo thondeki wa thamuni. Wabici ino niyo ikuite uturo wa Kombo na thamuni ino irara ithondeka gitumagira indo cia kimerera nicio iramuva mwivo kwa rucio. Guku ena miaka ena kithondeka thamuni ino ni uraririkana ambiririe kuithondeka agiciria kivunia kia murimu wa ngothi kia mwana wa murata wake uria wanyaririkite gwa kavinda karasa ni murimu ucio. Riu mwana wake around 2 years ana condition hiyo makithii thibitari makiveo ndawa nyingi muno different hospitals magikora ni mesoria cabinet nyumba na itiatethagia mwana. Riu tukiambia weka research what is this condition and mundu angekate utethereria ni vuvo wa mwana kuvura murimu ucio. Kombo na murata wake monire mweke wa biashara na uguo makinambia gwika utwiria mukinyaniru na ngwataniro na ataramu niguo mavote kuthondeka thamuni ira kinyaniria ikiro cia ugima wa mwiri. Nivo tuonire that the condition is actually caused by irritants to the skin. There are environmental irritants tarioa mvevo demoni allergies kila mundu aria makauga ati condition yone manage gwega muno na natural products. Batauria aratariria thamuni ciake ithondekaga na indo cia kimerera varia arakanyiriria muno tumagire iria ria mburi, maguta ma nathi, kithunju, maguta ma mbariki vamwe na indo ciengi. Ru twokire through iria ria mburi na tukiona ni riega muno, tukira uvoro wa aloe vera gel, tukira uvoro wa maguta ma muto wa mwarubaine, tukinambia kuthondeka thamuni iria ria mburi na ina maguta ma mwarubaine. Kuthondeka thamuni ino ambagia kuthimeria wana kana mai agacoka gutukania na sodium hydroxide. Vuvo wa kavinda agatukania na maguta ma nathi na muthiari agekira gicaki kana lemongrass wana kana kithunju kuringana na thamuni iria arathondeka. Thamuni ino tombagiria na iria ria mburi. Iria ria mburi ri fresh kuma mugundari tusaparagwa ni farmers tu guko area ya Embu. Twasageria tukithima quantity ira turenda kuthondeka tukithima nyamu itagwa sodium hydroxide tumetumagira kuthondeka kindu gitagwa lye. Riu tukimix the sodium hydroxide na iria ria mburi ikinathondeka lye. Twarikia kuthondeka tukithima maguta kiwango kira turenda kuthondeka tukithima maguta mauma coconut, virgin coconut, virgin olive oil, tukithima maguta ma wheat germ, neem, shea butter, sweet almond na tugacoka riu tugekira aloe vera tukina mix. Ngurani ya thamuni ino ciakeneria ciengi aithondekaga gitumagira njara ciake gutari macini makiria na uguo ndatumagira chemicals wa cionthe na uguo igakorwo ni mbagiriru muno gutumika ni mundu wa guonthe. Urugari tutumagira kana kindu ta thitimati ku make sure thamuni ni anyitana. Koguo maguta mamothe twaugire maguta ma kuria ma maintainaga all the natural benefits, the vitamins ira makoretwo na mo the proteins. Koguo mundu athi kwetha mathamuni ino ikoragwo full of nutrients and vitamins iriteithagiriria ngothi ukorwo impega. Kuona uthondeki wa thamuni ciake wina goro undu rambatia thogoro wacio thokori. Kombo ni urauga ni uravanga kwambia kurithia mburi cieria na kuvanda mbariki niguo anyithie matumiri make ma mbeca ma kuthondeka thamuni na maguta mothaka. Tureciria kwiga mburi cietu na nitwecari vandu tungiga mburi ira mwari uvoro wa maguta ma Jamaican black castor mau tukigura tugurite nja twendagirwo rite mwana 2300 na nevo tuonire ni wega tuvote kwenderia customer indo ino na bei mbega. Wana gukorwa thirikari nene ni imutethetie na kugia marua makuruta wira na kumava wabici ni urauria thirikari ya kaunti ya Embu kumwiciria na njira nene na niguo vote kwanduka. Thirikari ya kaunti kumatwambiririe ni atucereru maita mairi. Minister wa industrialization ni muku guku, Gavana Kemone ni muku guku make promises, but actually in terms of gototheria nginya access to markets or even anything matikoragwo maiko. Rugendo ruria ambiriria mwakari wa 2017 umunthi ni kiguni kwi andu matanyiviririte 10 na uguo ni uravoya mwingi kuguraga indo ta ino ithondekeretwo guku bururi-ri na makiria moguo kuria thirikari kumagitira kumana na toria neme makiria no thunduri yo kuthondeka mieke ya mawira ni urakorwo ikivonia kia mirumo mingi ya mwiri. Dennis Fundi, Kameme TV, ni kaunti ya Embu.